Hidup mati nesing dan ditage. Agar janin nungidang angke angkiane banyile manipuan pasti metage mekejang pasti mulai. Gitu itu artinya lagu itu mekejang konekal mulai agak ragu lacur yang sugih bendago mati tidak maklum yang kedang kesugihan agak lacur tapi yang saya sugih kayak wah masih hidup namanya. Aduh kalau dan gumi bu tengai gini aku kalau ngaret mengitek ini yang ngaret hijau kadang aku mau lo genyeng kalau jani orangnya kan apa yang ragu pasang bersedok hijau kadang aku mau rawatan ini lo mau payas mau lupa jadinya payas itu kamu ngolah sama gendeng apa kadang dulu tahu engken beli kau kling duni senama nama payas sudah Duh nyai lo genyeng soma belinya genyeng kadang ketengai nih jak uling semengan kanti ketengai jak nu yang pupur tuh kan jak nang nyakan yang ken malu kini basang sedok kal ngaret nang ngesop nasi nang bedek konden man beli nih Nana beli yani bakal masak nalu nungjang nih malu orang kok nih masak peseng bang darah masih sengelah bahasa ngelah apa kok nih masak terpaksa bayari nih apa ya dari tahun kita kan masak nah beli yani bakal masak apa ya ada di pohon gitu malu kangwang Nana bolo munake mulu masak malu mak dan si sun masak atau tengken itu kan sing udah di masalah tuh nah jak apa ya ada kak malu di pawon jak kangwang mau malu yang penting misi lu basang beli ini kang ngaret soal Nayan bo sud masak kau kan beli lo beli nu kalau butuhin padang lu ditujak karuan buat nih begitu Nana beli apa punya masak nih usang ada nasi bakar ada bawang doang apa ini kergai malah somah orang-orang dogen masak peseng bangun ngolah bawang doang ini seni goreng apang tawang goreng anu dake nu misi ngolah pengorengan kompar pada sinadi hidup ikan nah lagi pinang bisa nih cak ngai emosi dogen nih baru keren toh lengis pada telah terpaksa ya nih tongseng bawangnya nenenan sekarang di tahun kenyang cak kanting ngamuk gitu deh boleh dong pecah kanting menyengat untuk pasangan tuh jalan tapi jak ado pirasat kurang enak biasa nih aduh apa ya ini balik lagi masih gue tahu gini loh ini mau jadi konseng
Mai malu madar nak bepasakan nih spesial nih khusus buat beli. Hei, Nana lo. Wih, dumen misi masakan spesial bedo nih. Nih, mare ya kuronan cager ada. Kenapa jadi beli kau mau jadi? Jadi main masakan spesial jadi cek. Aduh, besing sabarnya. Apa ya masak kamu kayak kurang nih jadi nih. Ken lo, beli bo sing sabar nih nyicipin masakan dulu nih. Pasti banding masakan aja geng. Pasti masakannya cek. Jangan bener. Ken lo, apa masakan beli jadi tuh? Beli. Pokoknya spesial buat beli. Adi bawang dogen lo. Masa bawang kengang lo? Resiko tuh beli kan borang maru. Bo ada di pohon. Pasak. Nak bawang ada di pohon. Bawang pasak. Aduh. Jadi ragu cek bawang dogen sucegot nih. Ini siang. Tadi na yo masak kamu jam. Cek bawang nak kangwang.